ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo abakongomani batuye muri Europe cyangwa se batuye mu Bufaransa mu mujyi wa Paris bakoze imyigaragambyo ngo yari igamije kwamagana M23 ndetse n'u Rwanda. Iyi myigaragambyo rero ikigaragara cyo nuko yari yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye bafite amadarapo ya Kongo. Icyatunguye abantu nk'uko muri kubibona kuri iyi video nuko nyuma yaho aba baturage bafashe idarapo ry'u Rwanda bakaritwika. Ibi ngibi ariko ntabwo ari ibintu byaba bitunguranye cyane kuko n'abaturage batuye mu gihugu mw'imbere, ndi kuvuga abakongomani bo mw'imbere, murika ko mu minsi ishize bakoze imyigaragambyo bayikorera kuri za ambasade zitandukanye muri Kinshasa. Icyo gihe rero bakaba baratwitse muri ambasade y'u Rwanda ndetse banatwika muri ambasade y'Ubugande ndetse n'izindi ambasade zigiye zitandukanye, harimo y'Ubwongereza, hakabamo y'Amerika ndetse n'izindi zitandukanye. Bakaba barazigiye bazikorera ibintu bitari byiza, zimwe barazisahura, izindi bamena ibirahure by'amadirishya, mbese ibintu bazikoreye nagahomamunwa. Ibi rero ntabwo byabitunguranye kukuba n'abangaba batuye muri Europe bakora imyigaragambyo bikagira naho batwika idarapo ry'u Rwanda. Igitangaje nuko abangaba bari muri Europe akenshi usanga batazi n'ukuri kwibera mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se mu gihugu cyabo muri rusange. Usanga kenshi batazi ukuri, batazi realite y'ibiri kubera kuri tele cyangwa se y'ibiri kubera ahangaha. Rero usanga bari kwigaragambya ngo bashyigikiye abasirikare cyangwa se ngo bashyigikiye igihugu cyabo, ariko mu by'ukuri aho bibereye nta kibazo bafite, aho gusanga ari ugushora abandi bari mu gihugu mw'imbere kugira ngo bajye muri ibyo bikorwa bibi, kandi bo aho bibereye nta kibazo bafite ndetse n'ingaruka zitaraza kubageraho. Gukora imyigaragambyo ni ibintu bisanzwe, ariko kuyikora warangiza ugatwika ibendera cyangwa se idarapo ry'ikindi gihugu, ibi ngibi byo ntabwo ari ibintu byiza habe na mba, ni ibintu bitari byiza, bigaragaza imyumvire ndetse n'imitekerereze y'aba bantu ishobora kuba ikiri inyuma. Ngaho nguko rero ngibyo ibyabaye ejo mu Bufaransa, aho abakongomani batuye muri icyo gihugu bakoraga imyigaragambyo ngo bamagana M23 ndetse n'u Rwanda, ngo kuko ngo bafashe Goma nk'uko mubizi ingabo za FARDC ndetse n'izindi bari bafatanyije zikaba zaratsinzwe. Ngaho nguko rero mwakoze kudutega amatwi, iyi ni channel ibigezweho updates, mukomeze mugire ibihe byiza.